यलो महानगरपालिका महानगर दुनिया युथ स्टार्टअप या त लक्षित यादा उद्यमशीलता विकास यागु लागि निनु यंकया गोष्ठी याबुदु महानगरपालिका कोरिया जियोसाङ नेशनल युनिभर्सिटी लिसे सहकारी याना थुगु ज्याजो यागु ख युवा ते त उद्यमशीलता विकास याना आत्मनिर्भर यागु लागि थुगु गोष्ठी याना गरगा महानगरपालिका थागुदु 제가 여기 온 이유도 왜 왔냐면 The reason why I came here, 여기에 새로운 기회가 있기 때문에 온 거예요. I see the new opportunities here. 그리고 여러분들도 저희 같은 사람들을 잘 커넥을 할 필요가 있어요. 커넥. So you should be connected with us, like people like us. 우리가 그 어저께 수업 들으신 분들 알겠지만 1950년대 네팔과 상황이 비슷했습니다. So yesterday I told you in 1950s the situation between Nepal and Korea were same, almost same. 그래서 어저께는 우리가 안트로프로너십으로 이걸 이겨냈다는 얘기를 했었어요. Yesterday we talked about entrepreneurship helped Korea to get out of that situation. 그래서 그때 우리가 했던 것 중에 하나는 뭐냐면 수많은 학생들을 미국과 일본과 유럽에 보내버렸어요. So one thing that at that time, what our Korean people did was to send out many young people to America and Japan and any other country, developed country to learn. महानगरपालिका दुने चु यादका चुना चुपी ल्यामते त व्यापारीको व्यावसायिक सिप प्रदान यागु लागि युथ स्टार्टअप या त दक्ष या त ज्याजो हगु खास महानगरपालिका ग्लोबल स्टार्टअप नेटवर्क साउथ कोरिया इन्टरनेशनल लिडरशिप ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल स्टार्टअप सपोर्ट फाउन्डेसन अफ जोसाङ नेशनल युनिभर्सिटी लिसे सहकार्यना थुगु ज्याजो हगु खा